very hard time. Very hard time. Todo even the kind of respect that you have now for your father-in-law. Yes. Itakuwa imetiroka kiasi sana. Gutiroka kidogo. Wanere kuhuragira. We mwene. Oya mzae. Mambo. Ukaje? Niko poa. Hata sisi tuko poa. Familia wako aje? Wako chonjo. Wako chonjo. Kusota tu pande hii. Si unajua hii gava venye inatupeleka. Kusota. Yes, na kwa Kenya ni maundu na issues ta ici wonaga ciitagwo domestic squabbles. Ici tumaga andu matwarane tarua ta imagine muikarite na mwana ro hikitie wa ngari waku. Ate hana tugicira nake. Na ruga ici mararia. Na ruga ona reke no arie nginya githungu. Yes. Ukaigua kwira ukaigua okay fine dad. Dad, I never thought that it would reach here. I never thought, because I thought that it was something small. Yeah, I just slept out. Slept out with my boys. What's the big deal? What's the big deal? She said that I never came home, but I was there 6 in the morning. I was in the house. And we were thought about kuria kune inyanya. Inyanya. Hara mugachira na githungu. Na githweri na cengi. Na githweri na cengi. Aya, nasema nini? Sasa kulala kwenda siku mbili, mimi na maboys wangu tukaenda siku mbili. Tukaenda road trip. Na hata kitaboni moe alikuwa anajua nilikuwa naenda road trip. Na niliacha tu kama hiyo hao nimeistock. Niliacha kama nimeistock. Yes. Hakuna kitu babe. Kulikuwa na njaa. Kulikuwa na njaa. Ambia wazee si ndio umewaita waambie. Kulikuwa na njaa, lakini hata simu ulizima simu, hata hatuko tunajua ni wapi ulienda. Huku niambia hata kuna mahali unaenda na ukazima simu hizo siku mbili. Ilizimwa na safari kwa Buda. Sio mimi. Ni mkopo. Sio mimi. Wizi okaiwa wakavaiga atiriri. Nguya atiriri. Itho angari. Tareke tombe tumenja haha nini. Uka wako ya ni uraigua kiria marauga tondu ni ndiraigua. Nguiguite uhoro wa thiku igiri njai. No riu hena nyamu ingi ku marauga ngamathiria ngamagika atia. Ndiranyitanie. Tukuaga atiriri. We ni ungiatu. Tigo mo. Ira mwana kio ciaruka mbia thuri ithue tuthie. Makonjorerwo mathie. Roka bora tokuria ndege ndio. Ego konjorwo tene. Tondu gutia kona maundu macio maingi by the way. Sasa. Uthire koragwo no horo cio ati waihiko ati kihiko gigi gia kumanirira ati giki ati gia kutindaga ati ukirwa ati Ngai ombire ati andu eri. Ati maturanie. Ati umwaga atiga ithio ri onge atiga nyina. Nikiarema. Ona niwe mwana ke orakwira. We mwenye ona ni thimu arakuhurira. Wacha Buda tuacha hizi story. Buda uko area gani? Uko area gani Buda? Niko hapa nyumbani. Si unaona ni saa 4? Si saa 4. Sio hata nimeshangaa kwa nini unapiga simu masaa hizi. Hapana, si ni saa 4. Sasa saa 4. Si ni saa 4 kwani kuna time nyingine siwezi piga Buda. Unataka aje? Nilikuwa nasema watu wako mimi nimechoka na wao. Nilikuwa nauliza kama uko tuna mission venye unaweza kujia. Omera Jonte. Tunasema nini? Mimi nimechoka sasa. Kila siku mtu makelele ni ya nini sasa? Mimi nimechoka Buda. Na umwambia mtu upiga watoto wake makelele, mimi siwezi pigwa makelele na mwanamke mimi. Ano tororete. Yako institution yake ndo gitagwo kihiko. It's gone. Utika oragicagire de gukorwo. Gutire koragwo. Ati ngaya ni aciaria uri iteo ire tukone cio okone ni father ya mungi karathiri haina iteo ri muraraniria. Utire. No menya riu haba menya atiriri ona aciari ara maraciara ciana iri kuhikio riu ni ciana ciaku. Umenye aciari acio. No aciari nini.
Yes. No anyita. Tondu ringi uri ukuhikio ni Jaden waku ri. Muciari wake na miaka ahikire na miaka 24. Akigia mwana na miaka 25. Yes. Nake muiretu nake arahike na 24. No na 44. Ndathiete muno. Na ndari thimu ne mwe ya Gikuyu. Oi. Atha imagine atari ukimera ati gwaga tiriri hiraragira ruko-ini kaya kuiganai oga ate what is say what ate ruko matakwe nginya ruko niki wana ko jatu githio mwana ne ukorwo ruko niki ndu utire no gwicigo igurite tondu ari rumenye ruko tuoe ruko ni raruthiaga riko ni tondu ni twakoragwo ho ikihuthika na kwirwo muthie mukaune ni gutire ngo ni makara na ona makara macio marathie mathirite ni gesi yes na thitima ni indo icio riu ararigwo what are you talking about what are these guys talking about and why has he called so old men yes ndwe ni ithuĩ hĩndĩ ĩyo na tũtirona ega ndĩna macicio marĩa makorwo mekĩrĩtwo mũgucoki na thutha maya makomana itari cibo ya njoi ĩno kĩbĩci gĩa cibo ya njoi gĩtina kĩao kĩrengetwo nĩ ũrĩa maigana thickness ngacoka ngamoherera na haha ũguo na mũgucoki na haha ũguo na ngũbia tere ya Raila ũnjikarĩte ũguo yes wa gavana nake agakorwo atigĩtie thikũ atarigagwo na rĩmwe rĩu tũikarĩte tũgĩthikĩria ciro inyitĩrĩire mũkwanjũ igĩrĩire mũkwanjũ moko ũguo na ona kũngĩthia mbere no igĩrĩre nginya kĩreru aigĩrĩre hau nĩ cira tũreka atĩa mũracira tũracira ũigua ciana icio igĩkũria atĩrĩ ona nginya nyina agĩkũria we thought that it was just you and Mama Wangari. I've seen old folks. Why the old folks? Why the old folks? Mama, unajua sasa mambo ikifika hapa mtu ataka vile tunajua unavaa kuita wazee ndio wakae chini waongelee hii maneno. But they are not the parents. They are not the parents. Yeah, lakini sasa unajuaga kwa Kikuyu tunasemanga mtoto si wako peke yako. Mtoto ni wa the community. But we are also Kikuyus. What are you talking about? We are also Kikuyus. Tokera na tira kawaga wagati Ithangari tari tume haja turumane matu twacu kinya hau nja tondu oratongoria ri ukaigua kwira atiriri ira andu acio marugamia thuri tuthi otigwo gicira otigwo rori waku nako no institution yake iko ri it's not about even the Kihiko institution it's about relationships yes tano raya kwe kindu getagwo open relationship na ndiye kana ni umioyo open relationship yes you are married mwena nyina Wangari no ri weri wena kihoto gĩa gũikara ũrĩa ũkwenda gũkatha irio kwenda kũrara kũrĩa ũkwenda nake taguo gũtarĩ kĩũria gũtarĩ mũndũ ũrakũria kĩũria anyita macokanĩre nyũmba rĩ mũgaikara mũthuri na mũtumia mũgaikara ta mũthuri na mũtumia no mũkorania nũ woka na matharaita no nginya mũrania hau no woka na mana kiumia gĩkĩ kĩrarĩ gĩaku Ejinoka na madina ririkana. Ni oguo hatikere thina. Ayo kana mani tugakionana. Ina open relationship. No, it is even in relationships. Because even now, this young generation is not giving a hoot. Yes. Ono girora ginya guko guo mitandao-ini. It can tell you. Yes. They really are not so much into it. They are not. The reason why uraiwa mundu aramufuko mufuko tari kira tari stairs. Athiete guthi. Mauga ni press next. Sindio? Niweyo. Na maecoka ni mano magiukite na saying ino eragwo marisafi yende change. Yes. Ari kwirwo atia. Ni kwirwo Ore adaigwa kokaga kwira akakunengera namba. Ni wao ndidokiuria mundu ni wao. Ndidokiuria mundu ni wao. Uti mundu wa mundu ri. Maiguana ni maiguana. Weregete kuona ni cuba ikiurura irabu na ciurura gatene. Tene cuba atira ikanirio uguo ati andu mararo gutire. They don't. Because now we are heading into another era. Ya rucio. Yes. Ya gutu prepare. Ati in the near future, maundu ni megucenjia muno. Even kindu gitagwo structure ya family is going to change. Ona
structure tu yo yenyewe ya kihiko kio kienyewe nä gå cenjia nä twacemanagia hau kanjwe no amurehe nä ndamå rehe aya akinyä te muoyo nä wega ona akiro kanjå tä å renda tå nyue rä tå nyuane tå kundanä re å goya tå kuane tå kundanä re rä kä kwä re Ngai ateithia tå ithuä tå tigakorwo muoyo-inä å ihinda rä u ihinda rä gä kinya ya må thoni magakorwo mekuo magaciraga macira macio ona ti macira nä kaiguaga må thuri wa må thori akuia korwo må thä wakä må cerithäria atä a må thuri wa må thori nä ciarengä cikä ngå må tanjä te kuma tha inya no må thä rä må thä nä mwagä cererwo tondå nä tha igä rä cia å tukå ndå gamake makosa ilifanyika no nä wagä kinya nä wega mwene kä ndå kä mwe rä hatikä rä å ndå å ngä ingä ra na gå kå må ndå wakwa nä o kuonie ngwetereire å rimå å rä a wä na ha tå rampå rä nä nä guo tå importaga nä guo tå rarehera gå kå eterera civilization. I'm telling you.